Hola, son Vini e isto è Bótame na Bota. Ciao Vincenzo, benvenuto. Grazie mille per portarci a questo eccellente piatto siciliano di arancino. Prego. Andato al supermercato e ha speso 12,12 € per preparare che cosa? Gli arancini. Mozzarella Santa Lucia, E das boas, non scherzo la grande. E depois normalmente cando pedimos carne picada pásano polo disco por máis fininho, pero isto ten que ir por o grosso e dúas veces. Sì, due veces. Por exemplo, cebola, Sì. como sería cebola en italiano? Cipolla. Allo, como sería? Aglio. É dicir, casi igual. Casi. Caldo cambia un poquinho máis, sería brodo, Sì. pero bueno. Bueno, esto agradecemos a carnicería Deza da Bandera. Sì. Pues primo passo, Eliseo. Il brodo sta andando, men? Sí, sí. Mettiamo su il ragù, Ahora xa ten temperatura suficiente. Sí. Cando se nota o calor, digamos, Sí. na mao, Sí. pues Sí. xa está listo e Poca. Bom, basta. basta. La cipolla Sí. la metto io. A cebola que esta é unha cebola que picamos sin máis, non é a cebola que queimamos para botar no caldo. No. É unha cebola distinta. Sì. Ben, Facciamo imbiondire la cipolla. damos de temperatura forte. Il tempo di iniziare a A que de a tostadilla. farla tostare. Vedi primeiro forte, ahora baixamos Sí. un poquinho e que se nos vaya tostando. Sal non lle pomos de momento. No. No. Moi ben, o caldo canto tempo terá que estar cocendo? Allora, essenzialmente ci vuole un'ora prima che un brodo di solito venga pronto, un brodo di carne. Ok. Escaldamos. Sì, sbianchimo. Ajá. Así parece ben. Muy bien. É dicir, a xente que Va le ben. gusta con máis tomate, Certo. con máis carne, Certo. é dicir, non hai un estándar, No, digamos. nella cucina popolare io non credo che esiste lo standard. Sí, sí. Ognuno fa le cose come gli piace di più. É dicir, con esta carne aproximadamente para cantas persoas teríamos un prato de arancini? 8-10. 8-10. Questo qua entra una parte fondamentale che è quella della pazienza. Sí, claro. Quindi l'arancino è un piatto tipico della cucina regionale siciliana, le sue origini sono arabe. La parola arancino vuol dire essenzialmente arancio, è un arancio. Quindi quello che sarà il prodotto finale sarà di questa forma qua. Podemos atopar as dúas presentacións. Sí. O ben redonda como laranxa, ou Sí, ben cónica, sí, imitando as sí, pirámides Sì. e a súa orixe árabe. Come andiamo qua? Oh. Pois bastante ben. Sì, bien, no? Home, ten boa pinta isto que estás facendo. Sí, no? Eu creo que sí. Bueno, a ver que sei que o noso cociñeiro di que o caldo xa está listo. Está listo. Si no está listo, no está listo. Para min está. Para ti está. Sí. Si está para ti, está para mí también. Bueno, pues nada, xa temos o caldo feito. Ok, la mozzarella è... Mi riferisco al fatto che la mozzarella in Italia non è un formaggio, Ok? Non se considera un queixo, digamos. No. Bueno, vemos máis ou menos a proporción que ten que levar, non? Son aproximadamente 700 gramos de carne, 300 de chícharos aproximadamente, dobre de peso. Cocida. Vedes que se desfaga facilmente co dedo.
Así ten que estar, non? Sì. Expliqueime ben? Sì, perfetto. Per fare una buona paella, la paella te la devi fare a casa tua, con la gente tua e con i prodotti tuoi. Lo stesso discorso è per fare una pietanza italiana. La pietanza italiana te la devi fare in Italia, con i prodotti italiani, con gli italiani. Che tipo di riso è questo qua? Un tipo di grau curto. Perfetto, qua abbiamo un riso spagnolo. Lo che mi dici? Esatto. Ecco, la cottura del riso per questo tipo di pietanza qua è molto simile a quella del risotto. Io devo sempre mantenere, no, girato il riso. Ora. Es decir, que sol de almidón y queda ligado después todo, ¿no? Esatto. Il condimento è pronto, la consistenza è questo, non deve essere liquido. ¿En qué música pensabas para...? Red Hot Chili Peppers, tutta la vita. No, can't stop. È che io ho bisogno di ottenere questo il più asciutto possibile, cotto, non al dente, deve essere cotto. È il più asciutto possibile, secco e bravo. Sì, esatto. Alfonso va a dar agora algunos consellos de cómo debe entregarse o coitelo para cortar sen perigo. Tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. My jobs are happy when they feed you. J butterflies in the treetop. Birds that blow the meaning in the river. The world I love, the tears I drop to be part of. E che tal da scriviamo gallego? Io fallo gallego. No, scherzo. No, bene. Ci sono molte cose in comune tra la lingua italiana e la lingua gallega. Sì, è una questione di fare l'orecchio, studiare un po', non avere vergogna. Sit out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever. ¿Qué le dirías a la gente que opina que el galego es un obstáculo para vivir por aquí? Provare per credere. Reasons why I need somebody.